Kanizere ko ukomeje kumererwa neza aho uherereye hagiye hatandukanye by'umwihariko umufana ufana ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport kabisa muri iri joro iraje abafana bayo neza itsinda ikipe ya Vipers yo mu gihugu cya Uganda ibitego 4-1. Wari umukino utoroshye, wari umukino wari ufite icyo uvuze ahanini ku ikipe nka Rayon Sport yari imaze igihe idakina ndetse yari imiritegura imikino ya pre-season ndetse n'intangiro za shampiyona dore ko zegereje. Ngwino ubane nanjye kabisa tugende tubiganiraho neza 5-5 gusa ubanzure neza niba warakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana ndetse n'ibiganiro tuba tumaze gukora bijye bita bikugeraho 5 kako. Ni ikipe ya Rayon Sport rero yari imaze igihe kinini itabona imikino yo gukina kuko iheruka mu kibuga uburyo ku munsi yakinaga Rayon Day murabyibuka itsindwa n'ikipe ya Young Africans ibitego 3-1. Wari umukino rero wari ufite byinshi uvuze haba ku bakinyi ndetse no kumutoza muri rusange bitewe n'igihe kinini bari bamaze badakina bakora imyitozo ndetse n'abakinyi basha ikipe ya Rayon Sport yari yaragerageje kugenda iyongeramo muri squad birumvikana. Wari umukino wari ufunguye ku mpande zombi kuko ugiye kureba ni umukino wagaragayemo ibitego birumvikana bivuze ko amakipe yombi haba ku mpande zombi wari umukino ufunguye nta bintu byo gufungana byari birimo. Reka twinjiremo neza 5-5 tugenda tuvuga action zagiye ziba mu mukino neza 5-5. Umukino wari ufunguye nkuko nayo bimaze kubivuga kuko watangiye ikipe ya Vipers ifungura amazamu kare cyane ku munota wa kabiri uwo bita umusore bita Moses Wayiswa ashyiramo igitego cya mbere ku makosa y'ubudefense cyangwa se y'umudefenseri w'ikipe ya Rayon Sport kabisa. Ubona ko byahise bituma ikipe ya Rayon Sport ishabuka igatangira noneho kuba yashaka uburyo yishyura byaje kuyihira bikarangira umukino itsinze ibitego 4-1. No umukino rero watangiye ikipe ya Rayon Sport ikimara kuba yakwinjizwa igitego yakomeje kugenda igerageza kureba niba yakwishura igitego kugira ngo barebe niba bakwegukana intsinzi batababaza abafana ibihumbi n'ibihumbi byari bihari ya kuri Kigali Pele Stadium. Ku kijyanye n'imyitabireho ntabwo twabagaya ko ku munsi wa mbere abantu bakiri mu kazi bakiva mu kazi abafana urebye ubacishijemo ijisho bari bitabiriye rero ikipe ya Rayon Sport ntabwo yashakaga kuba yaba raza nabi yagerageje ibishoboka byose ibasha kuba yakwishyura icyo bitego ko ku munota wa 34 wo bita Habimana Yive kabisa ku mupira mwiza yaracomekewe ari hagati y'aba defenseri umupira uzumusanga imbere ya box nta kindi yari bukore usibye guhita awuyobya umunyezamu w'ikipe ya Vipers ntiyamenya igihe umupira wagereye mu rushundura. Ni igitego cyiza, ni igitego kigaragara neza nk'igitego cy'umwataka bigaragaza yuko kuba kuri match yiwe ya kabiri navuga match iri officiel ifunguye kuko murabizi kuri match yiwe ya mbere yakinye ni match ya Rayon Day yabanjemo gusa ntabwo ari match yagenze neza haba ku ikipe nka Rayon Sport gusa kuri iyi match yari match yarivuze icyo yari ifite ikivuze ku bafana ku bakinyi bashya b'ikipe ya Rayon Sport. Ku mukino we wa kabiri igitego kiwe cya mbere mu ikipe ya Rayon Sport atanga ubutumwa kabisa kuri miliyoni 10 bamuguze bamukuye mu ikipe ya Rutsiro navuga ko ari ibyo ngibyo kandi kumwataka kuri rutayizamu w'umunyarwanda watsinze ibitego 8 muri sejo ishize navuga ko ibyo byari byitezwe. Igitego kiwe cya mbere atangira gushimisha abareyo byahise bituma ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda yinjira muri mood yo gukomeza kwataka kuko yakomeje kwataka ndetse itera pressing cyane ikipe ya Vipers. Ikipe ya Vipers nayo ubona ko ubwugarizi bwayo nta makemwa kuko bwagendaga bakora amakosa. Ugiye kureba ku gitego cya kabiri cyatsinzwe na Tambwe Gruwai ni amakosa y'abadefenseri b'ikipe ya Vipers bakoze noneho witwa Tambwe Gruwai aza kuba papura umupira aza guhita awutera neza mwiza. After byaringiye ari ibitego bibiri by'ikipe ya Rayon Sport ku gitego kimwe cy'ikipe ya Vipers. Gusa ikipe ya Rayon Sport ikijya kuruhuka wabonye ko umutoza yahise akora impinduka noneho ava kuri ya systeme yiwe y'abadefenseri batatu ahita ahindura systeme akina systeme y'abadefenseri bane ari nabwo yagiye akora impinduka agenda yinjizamo abakinyi bagiye batandukanye. Gusa mu gice cya kabiri tugiye kugaruka ku mukinyi witwa Moses oya ni umukinyi w'umugande ukina ikipe ya Vipers bita Moses Wasuwa wababaje imitima y'abari kuko yabatsinze igitego cya mbere hakiri kare. Gusa ikipe ya Rayon Sport iza gukora remontada mu mbere yuko igice cya kabiri kirangira. Twinjira mu gice cya kabiri ndagira ngo manze mbibutse ko uwo bita Ndikumana Asumani aka Eden
ni umusore basinyishije ku munsi w'ejo bundi, murabyibuka neza cyane, mbere y'uko isoko ry'igura n'igurisha hano mu Rwanda rifunga, nibwo bamusinyishije. Niwe mukinnyi tugiye kugarukaho ahari mu gice cya kabiri, kuko ni umukinnyi wabashe kuba yatsinda ibitego bibiri, ibitego byiwe, ibitego yikoreye, ubona ko yagaragaje ubunararibonye cyangwa se ubunararikinye, biterwa n'uko wabyita muri iyi minota yabonye mu gice cya kabiri. Rero umutoza yaje gukora impinduka nk'uko nari ndimo ndabivuga. Mu gice cya kabiri aza kugira abakinnyi akuramo, yaje gukuramo rutahizamu Habimana Yves, yinjizamo uyu musore w'umurundi Ndikumana Asumani, aza kumwinjizamo, aza gukina ariwe usatira. Kuri kufra nziza yateye ku munota wa 72 yaze kuba ayiboneza neza mu izamu. Igitego cya gatatu cya Rayon Sport kiza kuba kigiyemo. Abibuka match yarayibaye yahuje Arsenal ndetse n'ikipe ya Liverpool, muribuka igitego Zobuzlai yaraye atsinze ikipe ya Arsenal irakufra kabisa, ni copy paste. Ubona ko kabisa ni umusore ufite imbaraga, ukinisha amaguru yombi, afite tushe ku kirenge, baro rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu. Ubona ko kabisa ibitego azabimariramo. Ugiye kurana n'igitego cya kabiri, ni umupira yiyakiye hagati y'abadefenseri, aragenda rerimina, azamuka aca ku ruhande rw'iburyo, ageze muri box arahindura, barawugarura, umupira ukubita ku rubavu mu mugongo w'umukinnyi w'umudefenseri wa Vipers, umupira itawugarura atuboneza mu izamu. Ubona ko ni umukinnyi ukurikira kondisiyo y'umukino urimo, ni umukinnyi utajya urangara cyane hagati mu kibuga, ko ugiye kureba imikinishirize ye ukuntu bari bamukinishije, ubona ko yari ari gukina nka rutahizamu. By'umwihariko abenshi banavuga yuko ku kintu kijyanye na wingi y'ibumoso, kuri kabiri cyangwa kuri gatatu cyangwa se kuri 11 naho ajya hashobora cyane. Ni rutahizamu yigeze kuba yahamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Burundi, yaciye mu makipe agiye atandukanye nka Aigle Noir yahari mu gihugu cy'u Burundi, murayizi nimwe mu makipe akomeye hari mu gihugu cy'u Burundi. Nimwe mu bakinnyi bitezweho kuzatanga ibyishimo hariya muri ikipe yambara ubururu n'umweru, cyangwa se iyo twakwita gikundiro. Yitezweho byinshi, dore ko kuri ubu ngubu ari we mukinnyi navuga ugira ibitego byinshi mu bakinnyi bose, cyangwa se muri pre-season. Kugiye kureba ku ikipe ya Rayon Sport yatangira pre-season, buri abakinnyi bose bagiye bafite igitego kimwe. Ku mukino we wa mbere gutsinda ibitego bibiri, navuga ko ari message ikomeye ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abafana muri rusange. Niho mukinnyi washimishije by'umwihariko abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport barangajwe imbere na Twagirayezu Tade nka perezida. Ubona ko guhera ku mufana mukuru, navuga muri bano basaza bayoboye ikipe ya Rayon Sport, kugera ku mufana wari wicaye muri regular hari ahasanzwe, ubona ko nta kindi yaririmbaga usibye uyu mukinnyi Ndikumana Osman, ushobora kuzatanga ibikomeye muri iyi kipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport rero no kuri bench yayo yari ifite ibisubizo. Abenshi bagiye banibaza impamvu Parver Nzira atabanje mu izamu, abenshi niko twa expectinga ko ashobora kuza kubanza mu izamu, gusa umutoza yaje gukora impinduka, aza kubanzamo n'ubundi uyu muzamu usanzwe ubanzamo n'ubundi nk'ibisanzwe. Gusa ni ikipe ya Rayon Sport ugiye kureba ishobora kuzatanga akazi umutoza aramutse agumye kuri iyi system yakinishije igice cya kabiri. Ubonaga ko yari Rayon Sport ikomeye, yari ifite ikintu cyitwa kwataka cyane, ariko ugiye kureba nk'uruhande rwacagaho uyu Fabrice ndetse n'uyu mupeti bita Adama Bagayogo, wabonaga ko kabisa rwa ruhande rwakinaga. Ubona ko kabisa Bagayogo nakomeza muri forme yari arimo no munsi kuzicara cyangwa se kuzabanza hanze, bishobora kuzagorana muri iyi kipe ya Rayon Sport. Gusa ni ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ibona ibisubizo ku munsi wo gatandatu. Abasenegale babiri nibwo bari bagarutse hano i Kigali mu Rwanda. Birumvikana ikipe ya Rayon Sport yari yabashije kuba yabahereza ibyo basabaga. Ikipe ya Rayon Sport harimo nk'amafaranga y'amezi batahembwe ndetse n'ibirarane bari baberewemo muri rusange. Rero bamaze kugera hano mu Rwanda, ni ikintu cyo kwishimira. Kugiye kureba iyi defense ya Rayon Sport, haburagamo akantu k'umuntu umenyereye champion ndetse n'umuntu ugaragara nk'aho akuze, kuko Emery Bayisenge niwe twari tuzi ko ushobora kuba yayobora defense igakomeza kugira stability, ariko ntabwo byaje kumugendekera neza, kuko kuri uyu munsi yagize match mbi, kuko n'igitego cya mbere navuga ko ari we cyaturutseho, ntabwo naba mbeshye. Gusa ni Rayon Sport itanga ubutumwa
gutsinda ikipe ya Vipers. Ikipe yari yanganyije na Azam, murabyibuka ku mukino w'ejo bundi ku cyumweru. Biratanga message yuko ikipe ya Rayon Sport ishobora kuzatanga akazi muri iyi shampiyona. Gusa ni ikipe ya Rayon Sport ishobora iri kwitegura imikino ya CAF Confederation Cup, kuko ku munsi twinjiye mu kwezi kwa 9 n'ukwezi bazakinamo imikino ya CAF Confederation Cup, ubwo bazaba bakina n'ikipe ya Singida Black Stars. Singida nayo iri muri Sekafa Kagame Cup, kuko byitezwe yuko nayo izamanuka mu kibuga ku munsi w'ejo ikina n'amakipe agiye atandukanye hariya muri Sekafa. Binavuga yuko nayo iri mu makipe ahabwa amahirwe yo kuzagera ku mukino wa nyuma, nk'uko ikipe ya APR FC nayo iri mu makipe ashobora kuzagera ku mukino wa nyuma. Tugiye kurebera muri statistique cyangwa se uko amakipe ahagaze kuri ubu ngubu. Gusa ni ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yiyubaka nyuma yo kuza kw'abanyasenegal babiri, haba Youssou Ndiaye ndetse na Faringanye. Ubona ko ikipe ya Rayon Sport ishobora kuzatanga akazi gakomeye muri iyi shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ngayo nguko rero, iyo ni ikipe ya Rayon Sport ikomeje kwitegura cyane, dore ko irimo irategura n'indi mikino igiye ikomakomeye, kuko binavuga yuko nyuma yuko ikinye na Vipers ishobora kuzahita ikurikizaho ikipe ya El Merreikh. Murabizi neza ko iri hano i Kigali mu Rwanda. El Merreikh yo muri Sudani yaje kuhakora imikino ya pre-season yitegura nayo kuzakina imikino igiye itandukanye ya CAF Champions League. Ngayo nguko rero, ngushimire wowe wabanye nanjye muri iki kigano. Nibutsa wowe utarakora subscribe ko ikora nona, tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Nge wumva Nebo Fabrice, iyi ni World of Sport Rwanda. Reka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.